kisha kushindwa kwako, inyuma y'ukuneshwa kwawe, kuna kitu Mungu anaenda kufanya kipya. hari ikindi kintu gishasha Imana igiye gukora. Ni kusema Mungu anajua, bisigura yuko Imana izi kama mwanadamu anaweza shindwa, yuko umwana w'umuntu ashobora kunanirwa. Hariho n'uwundi hariya yagumbaje, anaambia Mungu nipatie mke, nawe agacavuga ati Imana mumutandukanye wa mapenzi yako. Imana amhimbaye, unaweza kupatia Imana ikaguhuzanisha na yangu. Chetu wa kuingiza singondo umuntu atwenga ibintu biriko birigisha. Nisipendage ule anachekea mambo ya kufundisha. Bize bikwigisha. Mambo ya kufundisha. Bize bikwigisha. Mambo ya kwenda kufundisha. Muri bamwe mutwenga mu mezuko. Yoyo mnacheka mko hivyo. Ariko tutwenga gusa. Lakini unaonekana cheka hivyo. Yesu abaho umugisha. Yesu awabariki. Reka tukomera amashi abacu. Tangilie Bwana wewe bakore Imana mu buryo butandukanye. Wale wamemtolea Mungu amtufikia kwa njia tofauti. N'abaririmbyi Yesu abaho. Na waimbaji wote Mungu awabariki. Tusabe abashitsi bari mu ishengero bahagarara. Si wageni wako hekaluni wasimame. Abatumiwe n'abantu, wale walioalikwa, abatumiwe ni radio, walioalikwa na radio, bose bahagarara. Wanaweza simama wote ili tuwakaribishe. Kandi barahari turababona. Tena wapo wengi kabisa. Simameni. Asante. Tunaona wageni wetu. Yesu asifiwe sana. Abatumiwe n'abantu Yesu abaho umugisha. Walioalikwa na wengine Yesu awabariki. Ndabona abashitsi benshi. Naona wageni ni wengi mafuriko. Mbere n'abatumiwe ni radio muhezagirwe. Na walioalikwa na radio mbarikiwe. N'ababatumiye nabo bahezagirwe. Na walioalika watu hao wabarikiwe pia. Yesu abahe imitima yanyu yifuza. Bwana awape haja ya moyo wenu. Abashitsi tubahe kaze mu izina rya Nde. Wageni tuwakaribishe kwa jina la nani? Imana bakorere iki? Mungu awatendeni, awabariki pamoja nasi. Amen. Imana iraza kugukorera iki? Mungu atakutendea jambo. Iyicarire hasi. Ketini tulia. Muvyakire. Mutulie msabani bashitsi. Tuna wengine wageni hapa mbele. Hano babiri. Hapa mbele wawili. Nabonye witwa Manuel yinyegeje hari inyuma. Naona yule anaitwa Manuel. Yu anajificha hapo nyuma. Yinyegeje Manuel hari. Manuel nakuona pale Manuel. Manuel wa kera. Emmanuel wa zamani jamani. Sinzio yari yarapota. Sijua alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ametupotea. Tana nimbari yo. Kama kule Rutana wapi huko. Bari hari amutwa. Haguruka uramutse shengero. Si mama Emmanuel usamie kanisa. Waheruka turi hari ya Manuel. Manuel tulikuwa pale wakati tulikuwa hapa. Ramutse shengero mu bangutse. Salimia kanisa pepea. Amen. Abakera bacha bamwibuka. Sisi wa zamani tunamkumbuka. Protokolo wa. Alikuwa mlinda salama mzuri hapa. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu amugisha. Yesu akubariki. Tuse abongere babiri. Tuna wachungaji wawili. Bashike hano. Wafike hapa mbele. Kanya gato. Kwa muda si mchache. Mbere mu bangutse reka dusabe. Kwa haraka Kristi. Ujumbe Christian. Ashike hano. Aje hapa mbele mtume. Aze. Akuje hapa mbeleni. Tusabe na mchungaji Ange. Nawe ashike hano. Naye afike hapa mbeleni. Tugomba babaramutse. Tunataka wasalimie. Tusabe Chris. Tumsi Chris. Abaramutse ndabona igituma ndabivuze nuko mbonye haje abashitsi benshi. Yasabisha kusema kwa sababu kuna pana kuja wageni wengi. Reka baramutse ni inshuti yacu. Ni rafiki yetu kuva Ibuka Igoma toka huko Goma Bukavu. Reka baramutse. Acha 16 tutanzia ku 16e verset. Turahera ku murongo wa 16 au 21e verset. ushika kuri 21. Genèse chapitre 26 verset 16 à 21. Itanguriro 16:16 kugeza kuri 21. Nous lisons au nom de Jésus. Reka dusome mu izina rya Yesu. Et Abimelech dit à Isaac, maze Abimeleki abarira Isaka ati, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Genda tuvemo kuko usigaye uturuta cyane. Isaac partit de là. Nuko Isaka avayo et campa dans les vallées de Guérar où il s'établit.
ashinga amahema yiwe mu kabande k'Igerari. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père. Isaka asibuza ya mari bamwe bari barimvye et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. mu gihe ca se Aburahamu. Et il leur donna le même nom que son père les avait donné. Kuko Abafilisitiya bari bayasibije. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Aburahamu amaze gupfa, le berger de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et quand il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ce serviteur creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sitna. 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Ni hapo tutaongelea Rehoboth. aho niho turi buvuganire avuga ngo Rehoboti. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ataka nyuma yangu rudilie useme Rehoboth. Ndashaka nyuma usubiremo iri jambo uti Rehoboti. Ataka uyaseme kwa sauti Rehoboth. Ndashaka uyavuga cyane uti Rehoboti. Napenda hii mada ambaye Mungu aliweka ndani ya moyo ya mtumishi wa Mungu Pastor Joseph. Jenda kundi kicigwa Imana yashize ku mwungere mukuru Yosefu. Kisha kushindwa kwako, inyuma y'ukuneshwa kwawe, kuna kazi mpya Bwana anaenda kufanya. Hari kindi gikorwa Imana igiye gukora. Kisha kushindwa kwako, inyuma y'ukuneshwa kwawe, kuna kitu Mungu anaenda kufanya kipya. Hari kindi kintu gishasha Imana igiye gukora. Ni kusema Mungu anajua, bisigura yuko Imana izi kama mwanadamu anaweza shindwa, yuko umwana w'umuntu ashobora kunanirwa. Ndio maana ameleta neno ya unabii, nico gituma yazanye ijambo ry'ubuvugishwa, inasema ijambo rivuga ngo kisha kushindwa kwako, nyuma y'ukunanirwa kwawe, kuna jambo Mungu anaenda kutenda. Hari kindi kintu Imana igiye gukora. Nataka nimwambie mtu mmoja kwa asubuhi. Reka mbwira umuntu kano gatondo, kushindwa haijakuwa shida. Kunanirwa n'ibiraba ingorane. Kushindwa isitume ukate tamaa. Kunanirwa n'ibitume wewe ucika intege. Sababu nafasi wewe umeshindwa, kubera ikibanza wananiriwemo, kuna yule ataanza kazi mpya. Hari ugiye gutanguriramo igikorwa cyiza. Amen. Amina. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Kugishwa. Katika mstari huu, muri ruhande ruu, naona Mungu ananiambia hivi. Ndumva Imana ikirambira. Ukisoma hapo, niwasoma hano, Biblia inasema hivi. Biblia ivuga ngo Mungu ameandikia malaika wa kanisa. Imana yandikiye malaika w'ishengero. Anamwambia ambia taifa lako. Nimechua madhaifu yao. Nimechua madhaifu yao. Na nimeona upendo yao kwangu. Sababu hawakuniacha. Ingawaje shida na matatizo, vile vile hawakuniacha. Hata kama wameshindwa kwa mambo mengine, mimi Mungu nitafungua mlango ambao hakuna mwanadamu anaweza kuyafungua. Niko naona Mungu anafungua milango ambayo walozi hawatafunga. Niko ndabona Imana yugurura amarembo abapfumu n'abarozi batazokugurura. Imbere boya. Nasikia Mungu ameniambia kuhusu Alexandre. Imana irikirambira umuntu witwa Alexandre. Naona mwanamke mmoja. Niko ndabona umwigeme anakuburula tanga. Arikakupeka tugana muri ruhuka tugere pananse. Lakini uko unabakia nyuma kidogo. Kagumuduza kaguru gusa widugiraga. Anakuburula tanga. Atinyaruka tugere muri pananse. Unasema hivi nilifunuliwa mtoto twende. Ushavuga ati kubera na ishuri muzozi reka tuve kugenda. My God. Mana yanje. Unaamini Mungu anaona tandoto? Mbele unasikia Imana ibona n'inzozi. Unaniruhusu niingie mu ndoto zako? Ninjire mu nzozi zanyu, muranyemere ninjire mu nzozi zanyu. My God. Mana yanje. Mungu ameniambia Imana walioa vibaya kubera barongoye nabi.
Nasemaka hivi. Jena manikundira kuvuga ngo Sana sana kwa hali ya ndoa. Cyane cyane mu bubakanye. Mungu haingiliake sana. Imana ni vyinjiramo cyane. Anakuachiaka kwanza wewe uchague. Imana irakure kukihitiramwo. Kisha mwambie Mungu naona. Hanyuma ugacubwira Imana mbega ujya muntu nareheje mubona gute? Ukioa ama ukiolewa kwa unabii. Ni warongora cyangwa ukarongorwa mu buvugishwa. Utadivorce kwa revelation. Uzokikira kwa revelation. Muhishurirwa. Uzokwarukana mu guhishurirwa. Ukiolewa kwa unabii. Ni warongora cyangwa ukarongorwa mu buvugishwa. Kwa ufunuo utadivorce. Mu guhishurirwa uzokwarukana. Sijui unanifuata. Nikurana uragaye. Mungu achagulia nani? Imana nihitiramo umuntu. Anakamilisha tu chaguo uliofanya. Imana igushyitsa yemeza ico wahisemwo. Ukiambia Mungu akuchagulie. Niwabwira Imana kwiguhitiramo. Baba nipatie Bwana. Mana ndakwingiza umugabo wa mapenzi yako. Kandi aguhesha icubahiro. Kuna pia ndugu mwingine Mikasa. Ariyo nundi hariya yagumbashe. Anaambia Mungu nipatie mke. Nawe agacavuga ati Imana mumutandukanye. Wa mapenzi yako. Mana amhimbaye. Unaweza kupatia. Imana ikaguhuzanisha na yangu. Hawajelewi. Mbega nikurana ahura. Pastor Joseph aliangalia mama. Umwungere mukuru yararavye mukenyezi. Akasikia moyo unashituka. Yumva umutima urasinvye. Mana yanje. Aravuga ati Mungu wangu. Ni hapa tu nitaishi. Na hanyene ngiye kugarukiriza. Amen. Amen. Mbega urikura naho. Alexander Mungu amenieleza hivi. Alexander Imana ikirambira ngo usiwe na mawazo ya kuenda mbali na hapa. Ntugire ivyiyumviro vyo kuva kure yaha. Sababu mahali yako hapa. Kubera kukibanza iki kibanza. Kuanza sezo ya mpya. Imana igiye kuguha ibihe bishasha byo kukuduza. Mungu atakuinua sana kipesa. Imana igiye kukuduza cyane mu mafaranga. No mutandukanye wawe. Atafungulia biashara vya ajabu. Imana igiye kuba urudandazo rw'agatangaza. Wewe utakuwa tajiri sana. Wewe ugiye kumugwiza tunga. Hautafanya kazi ya Mungu wa temple. Wewe hautafanya kazi ya Mungu kwa muda yote. Ntuzokore Imana mu gikorwa cyayo ibyo. Wewe kuguterera gusama denari y'amafaranga. Kwa miaka moja pekee yake. Myaka umwe gusa. Uzogaruka Bujumbura. Ukiwa na pesa na magari zimejaa. Ufite imiduga n'amafaranga. Haitangazo kama mtumishi. Nabitangaje nk'intumwa y'Imana. Aliyekuwa na idadi ya pesa hapo. Umuntu yarekereye amafaranga wese ngaha. Afanye hivi. Aduze ukuboko hejuru. Yote. Mwese mukeneye amafaranga. Wapatie pesa washina. Imana iba amafaranga mu izina rya Yesu. Wakushangaza hata wanafunzi. Ndabona n'abanyeshuri bake. Wanafanya hivi. Abanyeshuri bakeneye amadenari. Wanahitaji pesa za Mungu hapo. Ni banda bakeneye amafaranga y'Imana. Fanya hivi. Duze ukuboko kwawe. Vile unapepea mbegu. Urukonye icubahiro mu ile mikono yako ishuke na pesa. Na amafaranga amanukane n'amafaranga. Urukonye ukuboko kwawe kuraba hejuru. Pesa yaje ingia. Amafaranga atakure kukujako. Pesa yaje ingia. Amafaranga atakure kukugana. Kanisa wa milionea. Panasi ishengero ry'abakristo b'Abantu. Abantu bakuru Imana. Amafaranga atarabageraho. Ashira amadenari yo mu izina rya Yesu. Nikaanza tabiri sitaongea kitu. Ninatangura ubuvugisho ubuhanuzi simvuga. Buri munsi ikigandaro, buri munsi ikigandaro. Akamalizake wiki pasipo. Ntabwo yera atamuntu apfuye. Lakini hapa muri repanance. Hapana. Oya ivyo turavyiyamirije. Mungu alete uzima ndani ya Imana nisa n'ubugingo mu nzu yayo. Tunali profesa. Vugishwa. Kule nyuma naweza tabiri. Hari nyuma ndabavugishwa ko ntangamara cicigwa. Biblia ilituelezea historia ya mtu anaitwa Simeoni Petro. Biblia tubwira inkuru y'umugabo yitwa Petero. Akashindwa kwa kuloa samaki usiku mzima. Simoni Petero yakesheje ijoro ryose aratamara muri ifi. Hakupata hata samaki. Yigeze aronka n'urudagara. Alikuwa akishindwa kwa kazi yake. Yahora atananirwa mu gikorwa yakora. Asubuhi ya leo siende huko. Rero mu gitondo cy'uyu munsi siyo ndiko ndaja cyane. Biblia inatuelezea historia ya mtu. Biblia tubwira inkuru y'umuntu anaitwa Isaka. Yitwa Isaka.
Isaka alikuwa mtoto wa baba wa imani anaitwa Abraham. Isaka yari umwana w'ukwizera w'umugabo yitwa Aburahamu. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo wakati Abraham alifariki, igihe Aburahamu yitaba Imana, alikuwa aliacha utajiri. yari yasize ubutunzi. Sababu mahali walikuwa wakiishi, kubera ikibazo bari baba, ilikuwa sehemu ambao ilikuwa na jangwa. hari ahantu h'ubugaragwa. Na ndani ya jangwa, kandi mu bugaragwa, maji ni utajiri. Amazi mu bugaragwa ni ikintu cy'ubutunzi. Katika jangwa, mu bugaragwa, kisima ya maji ilikuwa utajiri. iriba iyo riserutse bwaba ari ubutunzi. Na Aburahamu nawe alipokuwa akiishi, igihe yarabaye aho hantu, alitengeneza visima vya maji mengi. yari yarasibuye amariba menshi, alichimba makisima ya maji yari mengi. yarivye amariba menshi. Na baada ya hayo, rero nyuma yaho Abraham akafariki. Aburahamu arapfa. Alipofariki, apfuye, akamwacha mtoto wake wa ahadi ya Mungu, acasiga umwana w'isezerano Imana yari yaramusezeranye, aliyeitwa Isaka. mwana yitwa Isaka. Nataka niseme kitu hapo. Reka mvuge ikintu aho hantu. Nasemaka hivi, na nkunda kuvuga ngo leader wa kweli, wa mbere kuri, ama mzazi wa kweli responsable, umuvyeyi w'ukuri, anaandaa kesho ya watoto ategurira ibyiza abana we mu kubaraga. Excusez vizuri. Nyumviriza neza. Un véritable leader, umuntu mwiza, prépare l'avenir de ses successeurs et de sa génération future. ategurira imurage mwiza urukurikira, akazoza keza. Mzazi aliyekuwa responsable, umuvyeyi mwiza, anajikaza atayarishe kesho ya watoto. agerageza kuronderera akazoza keza abana. Afrika ndo watu wajue usi. Muri Afrika iryo banga bazi, lakini Ulaya wameelewa hiyo vitu. ariko mu bihugu by'abera ivyo bintu barabitahura. Hawawezi kuzaa kabla kwanza watafanya projet, kubera ntibashobora kubyara bataratangura kugira imigambi. Ndio mtoto anafikisha 18 ans, nico gituma usanga umwana agejeje imyaka 18 y'ubuyabaga, wanampatia pesa walikuwa namchungia tokea, bagasonga atara amafaranga totora gushiriya ahantu reka itora umugabane wawe. wale walipewa bahati, abo bagiriwe amahirwe, lakini sheba apotre Christian, ariko twebwe intumwa z'Imana Christian atukupata ile bahati. twebwe ayo mahirwe ntitwayaguye. Ulisaliwa tu mchama muko 20, twavuze mu muryango turi abana 200 barenga, wewe 18e, wewe ni ugira 18. nani papa haiko umuvyeyi akubyara sihari, wanakupatia na kwa maternité mkubwa yako mwalipita iyi muzu bagiye kuvuza mukuru wawe wao yavuze kera nizusha ubambara. uliteseka mwa hivyo, twebwe twaragize ingorane we bagenda bado tungali uha, hatukupata ile bahati, iryo bakwe nanjye twagiriwe, lakini neema ya Mungu, ariko ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu, ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu, ubuntu bw'Imana, neema ya Mungu, ubuntu bw'Imana fanya tukue hizi tulia. yatugize uko turi. Ungeliona picha yangu ya 10 ans passé, je nobereka ifoto y'imyaka 10 iheze, haungenipenda. niwari kunkunda. Nilikuwa nafanya kiatu kunishinda huku, je nambara ikirato kure, nilikuwa nafanya koti, unawaza ile koti ya kufuata oki ikoti nambara niyo ajya kumivuga ati ego nivyo, inafika tu hapo, yari ndende, ndio niko hivi, nkagenda nambaye ibintu bindenzwe tusiziwie mkono, kugira ngo ukuboko sinda kuzibiranye. neema ya Mungu. ubwo ni ubuntu bw'Imana. Nasema mzazi mzuri umuvyeyi mwiza anatayarisha kesho watoto, ategurira akazoza keza abana. hapana wale wazazi wengine wanaosema siba abavyeyi bamwe bakunda kuvuga ngo eti mimi niliteseka sana mu maisha, jewe nagize ibibazo mu buzima, mtoto na wewe utesekea, na wewe genda ugira ingorane nk'iyo nahuye nayo. Oya, wazazi wengine wanaomba, hariyo abavyeyi bamwe bafite imitima mibi. mzazi ana pesa umuvyeyi akagira amafaranga, lakini watoto wanateseka, abana bakagira ingorane. niliteseka kama maisha, je mu buzima naje nabiricumbukuye niko ndaruha, na wewe jitafutie, nawe genda wironderere nkuko nirondereye. hapana, iyo ivyo sivyo yewe, kama uko mzazi njoo tafutie, niba uri umuvyeyi ronderera abana. wazazi wanasirika, abavyeyi natanguye kubona mushavuye kimaandiko n'ijambo n'amajambo ya niseme hiki tu, reka vuga aka kantu kamwe kibiblia muri Bibiliya.
mtoto wa kwanza wa mwanaume, umwana w'imfura w'umusore, ni wazazi wake wanamuoa. abavyeyi nibo bamuronderera umugeni, nibo bamukwera. Ujuaje? Mtoto wa kwanza imfura wa mwanaume y'umuhungu, wazazi wanamuoa. abavyeyi nibo bamukwera bamuronderera umugeni. Siulize Abrahamu baba wa imani, baza Aburahamu sokuru w'abizera, siulize Isaka, baza Isaka. Haunielewi vizuri. Mbega uriko uranahura neza? Ndio maandiko. Uko ndika amajambo mera ndavuga. Sababu mtoto wa kwanza kubera imfura tena mwanaume kandi y'umusore yeye anaendelesha vizazi. wewe bandanya urungano. Biblia wanamuoa wazazi. Biblia batubwira ko umuvyeyi abavyeyi nibo bamukwera. Kama tumuoe maana tu uwezo jua. Nidutamukwera bisigura ko uburyo ariko budahari. Uwezo kikua. Ubushobozi buhari. Ni haki wa muoe. Vyoba ngombwa ko mumukwera. Nakwazika. Mbega uravyitaye. Jua una uwezo nakwazika. Kubera ata bushobozi n'amikoro uciutsitara. Sikiliza. Nyumviriza neza. Isaka wakati alianza pia kuishi, yatanguye kubaho, akaendelea kakomaa, arakura arisununura, lakini alikuwa hana mali. ariko nta butunzi yari afise. Alikuwa hana mali. Nta butunzi yari afise. Abrahamu baba yake alikuwa na mali, Aburahamu se yari afise, akakufa. arapfa. Sasa Isaka alikuwa hajakuwa na mali. Isaka nawe nta butunzi yari bwaronke. Sasa Isaka wakati alianza kuishi, igihe yatanguye kubaho rero nchi ya kigeni, mu gihugu c'ubuja, wakaangalia amekuwa mtu ambaye Mungu anaanza kumbariki. babona Imana itanguye kumuhezagira. Mungu akaanza kubariki. Imana itangura kumuhezagira. Alipobarikiwa sana, atanguye rero guhezagirwa, mfalme wa hiyo nchi, umwami wo muri ico gisagara akamwambia toka nyumbani, aramubwira ati va mu gisagara cawe, sababu tunaona unakuwa na pesa zaidi. abona ko utanguye kugira umurengero uturuta. Isaka akasema hakuna shida. Isaka aravuga ati naco bitwaye, akajiendea, aca ariyomokera. na sehemu alipoenda kufanya ikindi Gerari, kibanza yari agiye Gerari. Isaka akasema basi Isaka aravuga ati rero vile baba yangu alikufaka, ko data we yarapfuye, lakini aliacha amechimba mashimo za kisima, ariko hari amariba yari yarimvye, acha basi na mimi reka nanje niende nichimbe hiyo makisima ya maji je gusibura amariba dawe yari yarimvye, ambao Wafilisti walifunika kwa udongo, yari yandi Abafilisitiya bari barasivye, ili nisaidie. kugira ngo azamfashe. Biblia inasema hivi, Biblia iravuga ngo Isaka akaenda pamoja na watu wake wa kazi, akagendana n'abatetsi bari guca nk'abakozi b'Imana, wakachimba shimo ya maji ya kwanza, basibura iriba ry'amazi rya mbere, shimo ambao baba yake alichimba zamani, iriba se yari yarimvye, lakini ikafunikiwa kwa udongo. baca barisibya ivyondo. Alipomaliza kuchimba, je kurisibura, Biblia inasema Biblia iravuga wale watumishi wa mji wa Gerari bakozi bo mu gisagara c'i Gerari wakakuja kumpiganisha Isaka, baza kugwanya Isaka, indereboza ya wakampiganisha Isaka, baramugwanya Isaka, wakamwambia kwanza, wewe ni mgeni baravuga ati hapa, wewe deja uri umwakira, kisima haiko yako, iryo riba si rwawe, hiyo kisima ni yetu sisi iryo riba ni watumishi. rwacu twebwe abene gisagara. Isaka baada ya kutumia nguvu mingi, ntabwo kuko yokoresha ibintu byinshi gakenshi mu buzima bw'umwana w'umuntu, adui wako umwansi w'umuntu anachungaka umalize kufanya kazi, yama arindira kurangiza umurimo, anachunga umalize kufunir effort, yama atangura ko watanguye gukoresha inkomezi zawe, wakati na kutaka kuleta fujo. agaca aza gutera induru ari uko watanguye igikorwa neza. Shetani akiona hauna kitu, hana shida na wewe, Satani abonye atacu ufise muri wewe ntaco agushaka, lakini akiona tu sehemu litafuta kucha, ariko abonye ko ari ahantu igihe hapo ndipo cyatangura, shetani pia anainua aho fasi. rero Satani niyo acahagurukanye ingunza. Can I prophesy? Vugishwa, Can I prophesy? prophesy. Uko mkono unasema nataka niachie hapa hivi. Wewe uriko uratekereza nagira ngarukirize ngaha, Naona mashini moja inakufa. ndiko ndabona imashini imwe iriko Mashini ifunge, kubwa inafika mpaka hapa. nabonye imashini. Kazi ya leo. Umuntu wese akora amaboko igikorwa c'amaboko, Hakuna ajali itakutokea kwa jina la Yesu. amanuka izohura nayo ku izina rya Yesu Kristo. Anayefanya kazi ya mikono, Umuntu wese akora igikorwa c'amaboko, kazi ya machuma, igikorwa ajali c'ivyuma, yote mu maisha yako limekataa. impanuka yose yari yiteze mu gihugu ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo.
Maisha yangu ni neema ya Mungu. Ubuzima bwawe n'ubuntu bw'Imana. Sababu hata wokovu yako ilileta mabishano katika jamaa yako. N'agakiza kawe kazanye intonganya mu muryango. Naona Waislamu wengi nyuma yako. Ndiko ndabona Abisilamu benshi nyuma yawe. Madhabu ni nani? Kama ni nani? Jina gani ulitosha wapi? Iryo zina jamani Swali bakunda kuita Mwarabu kukana. nige muno mu bisekuruza cyo Mwarabu. Naona tate. Ndiko ndabona uwo mu bisekuruza ya mu banyokuru na basoko. Aliyezaa Wao ndi wazazi. Yazaye abavyeyi. Chuko mimi narudia. Hali ya mu bisekuruza ndasubiye inyuma. Sikilize vizuri. Nyumviriza neza. Narudia nyuma wa kizazi ya nyuma. Ndasubiye kandi mu rundi rungano. Mungu amenirudisha. Imana nisubije inyuma. Yeye pia naona anaita Mwarabu. Iko ndabona iyo muno mu bisekuruza wanyu yitwa Mwarabu. Mbona mweupe sana? Ndabona umuntu w'izobe cyane. Mungu ameniambia hivi. Imana ikirambira ngo agaca kubya ati hello. Habari yako? Amakuru yawe. Habari yako? Nasema I don't understand. Ngo sibiko numva ico kirundo uri kuravuga. Wiki mbili N'indwi zibiri canke indwi zibiri gusa. unasabu Cibitoke. Ugaca wibagira ko wavukiye mu minyeganyega hariya mu Cibitoke. Oh, Mana yanje. wiki mbili. Indwi zibiri. Unapata hello. Ugaca utavuga ati hello. Mtozo w'Imana anakuandikia. Ukoze Imana yakwandikira. Aseme hello. Hello. Wewe. Sikiliza. Nyumviriza. Mungu awatie moyo wa shukrani. Imana ibaho umutima w'ishimwe. Usisahau mahali mlitosha baraka. Mwibagire ko aho mwakuye umugisha wanyu. Unaona wengi hapa wanasafiri. Niko ndabona benshi bafata ingendo. Watu wako naenda. Bariko baragenda benshi. Usine fie wako Mungu naenda. Wesine na uri kuragenda. Mama Siria. Niko ndamena amabanga yanyu. Siaona wanapenda aende. Jesi ndabona bashaka kugenda. Hii mwezi wa 11 na 12. Mu kwa 11 no kwa 12. Voyage zinalia kumulango yako. Niko ndabona ingendo ziriko ziratera induru mu marembo yako. Zitafunga. Na muntu numaze kugara urugendo Imana yuguruye. Ulozi atakaye pima. Umurozi wese azogerageza. Ateketeye. Azokengetera fe mu muryango wawe. Makwazita chuo chole mulozi. Niko natwigara kubera uri umwe muri baba. Kila mulozi mwatapima. Umurozi wese azogerageza. Yeye. Wenyene. Na jamaa yake. N'umuryango wiwe. Wateketeye. Bose bazoce baherengetera bapfu. Sababu vitu vingi vimefungwa na wachawi. Kubera ibintu byinshi abarozi baravyicayeko. Usisahau sehemu ulitoka. Nuze wibagire iyo wavuye muvyeyi. Nyinyi mkifika huko. Nimwagera iyo mwari muzoja. Inabidi pastor auze Land Rover. Ni ngombwa ko mwongere mu muguri ya Land Rover. Hapana ile magari. Abana uje kuvuga ko hasi. Munafika munasahau. Chiseyo ni muze mwibagire. Hello hello. Ni muri hello hello hello. Hello nini? Hello nukuvuga iki? Tena watu wa Ulaya wanapendaka ongea muda mrefu lakini hawapanaki. Kandi abantu b'i Buraya bakunda kuvuga imwanya munini ni batanga. Akuja tu kusimu muongee saa 3 lakini hapa. Wamwa mukavugana amasaha 3 mugata kintu c'agaciro. Hello hello. Ukaguma muri hello hello hello. Hello nukuvuga iki? Niko naongea sio unanielewa. Je, ndiko ndavuga sinzi ko muriko Msipige kule mkwe bachoyo. nimwashikaria nimuzoce mwikunda. Mfandikie jambo pia wangu aseme hello. Bavuga ati mukobwa na mahoro mukobwa wanje ngo hello. Kuma pesa njoo. Ulika amafaranga niyo dukeneye. Ona. Sikiliza nasema hivi. Ndiko ndavuga ngo Kila aliyekuwa na ndugu Ulaya. umuntu wese afite inshuti hanze. Mungu aache kugusa moyo wake. Imana